alezi vya mupya na tena mnavizoea, itapunguza depasi ya makala ubi ya kundi. Hapa kuna tena sasa kisha kwa kuzoesha watoto pale basi makala wapata hivi sasa, umakuni wapata hivi kila mtoto aseme alipata kijumba chake. Hapana, hakuna vya kuchoma hapa. Hakuna kila mtoto akuya ajipigia hapa. Mnapiga tu chakula kwa faida ya watu wote. Kama utachamusha tu chakula mbele kwenda kanisa, unasonga kabugari kidogo, pastor anakula, asenda anguka kwa madhabahu. Lakini ukishamaliza kupiga unaenda unazimisha, kisha unaenda kuficha watoto wasibaki wako naichezea hapo. Dada na wewe peke sasa unapiga, unahakikisha kila kitu yote iko tayari, njoo na wakisha moto na huko unapiga tu.